Hello mayam, good morning. Mayam ngasi ama another vlog ama pore. Ado mayam ay huzi Hanuman Mandir da like from Mazalene. Mamang jauh kiba Hanuman Jayanti numitki hai so nazijanda bagi mandir ja pam jauh de. Ngasi sinamu Hanuman Jayanti matungi ahan da phongba Tuesday numene. Ay huzi mandir da salene. Ado mayam ngasi ti ngasi akoy da pontera pore ge inau passing ama lakane ba. Adugai prank tawgena khallibane prank tawagi pochai jinjoi leiraga thamne mangonda tasnatuna ichana piresu tawdoine ba khoi mumine yamna kiba pone ba ina order tawna thamne sa ado ai mayamda share tarake husiki oina mandir da satle Hanuman Jayanti tawgibagi puja tawgibagi decoration jingda hojik phalok thoktri ngasi se sajibu ki nongma pa haidi ek taring ki kaina dre chahi ahauba numi ek taring ka haina dre adu nga jom ba ka ses loire nga di lawro ai huji mandir de halai ne sonana sa ka iya ba ai huji mandir de halai ni parsa sigala Ilisa uso pa kaya? Iliso po. Baroso ilis ni. Baroso ay. Asmi bi oy abang asise. Ngasi ya chahi ahauba ni ay na ming jalo ina nga sa balang nariba ado mayam ay ngasi di nga sa ragoy. Ngasi di ay isor sa haina raga laabane ay nangamjaring kay ki ay dum lepak po numitse Tuesday numitse mirames ara kan mirames ara nirames ara khangre ay dum mirames haiba amjaring kay ki Tuesday numitse mirames ara gaina isor so haisari ni adu na ngasi ek tarik ora so ay nga sa ra roi hore nung thang budi lai gani ko ay di no mada amuk tang tani hen do ay baro gi tani hen do se nung dang di hel loe ba dang di nga lo bala kan ai sigagi ta do gi thabi si mu lo bala ko ni jum jawa ya ta do da hai ram fa ai hujik lak ke na ada ai sumai na ne like from ba chat luraga ne ai marak sarak da lep pade ai nungai te ba ngon da su nungai te ai lep te ba dan ta do da hai ram ba ai amuk thola kan ai na ta do thabi se local gi ni ai nga sai lo ga na ram ba tang ngai ram kejian ni khak lo re Nanagi project apa pirakpa school lagi project apa pirakpa aduga munina jekpiri tondo katang doro jengan sumna lairu na sakto udre no sekala no maje ini amana sigaring garing gara taulai re Mayam ngasi di buat sa set man na luar nungalak padagi tumabalaga thabai ngalo salamaga mo mandira chatlure mo halaga mo bazar chatlure paisa su yaw re ATM da mo chatlure paisa khara lo thure yamna ka lo thor tel pa changa ka ta den thore bu paisa le jadre mayam hoji mo thabak lo salani cha sa na ba ko na ba ayuki breakfast Asira laure bread oina laure abang asiri kung gano ka ibo kung tara tara ka me tara wale jadi jibe khase bread charane ati jagi mayam aina loro ko do thabi do thabi kg ani एक थभी मेरे आंखों में बस गया
हाँ माँ एक कभी मेरा आँखों Ini hongdong lagi bani. Kali kini orang dah. Kerja tahu roh ini nama dah kerja mulai je dah. तो मम्मी हमने यार कर दिया Ya. Kerja mulai. Dang. Ayah, blanket tak lah ni nunu. Nana puri lilu jah. देखो ब्लैक कलर का ही बचेगा 1 2 3 Ayah khadu ni. Ayah. आई ड्राइंग दे जाओ Ini. चिपकली जो आँखें के Ya, nunu cik tarik ni ya. Nunu cik kali pilih. Nunu cik tarik. Nunu. Mahal guna maya kepala ni ya. चेक था कर आते चिक तोड़े Betul babu tu tahu sih. Yang ngasih tu tarik nunu ni ngasih di ngalai haudre. Tu na hujik lagi lagi. Maka lagi aku di dia mana tu sahijang ngarang tu sahijang tidak aku di sakto apa. Adu matam tu kan ya. Adu na mana pi aku tu maki tengok cinggulai tu na. Cinggulai tu ingat thong bahap agak pi gaya na tahu kan ni. Ngasih ni. Nang pasula mak sungasi. Sungasi satunya ada tu gila Mayang ngasih tarik nga das dalay ay ngasi ako bon terapo dagi nang pam jula iya ba ada makisu container da hapa ka pito ini sigi container ani na ba sigi se siga chaka inyang hapa pi ki to ini makisu tuna ipap tong na thong ini makse pung tare nang na bagi chatui nya pung tare da train nya ba tuna khara yang na thong ga na ji thong gat lage khang ju sa re nga matung di am saw na kaksalak kare am hiyan na saw ne mun bangam de saw na kakle mo maya nga thong bo loi re nga ha ka sawang ki ge aina ne jot ki khang na thong ne jot ki khang thong ma haw hel la atuna jot ki khang do na thong ne mayam sak su loi re sta hap chal le ma ki chak su jam sa de ba ski container ama ka hap pasi masuma ja me na hai ba aduga nga matunga zaina dum makoi jumda la ko nga matunga ani hap je ma dum lem halle ba aduna matumong matha amaga dum hape simak sumana ja de ba ama katang hap wai dana sumai to dana ma ki cha hinjang su packing taw san be adu mayang asi ge hejang si di khu ma haure ning dham dham nam nam mai ni phadi gong gap chalaga ne asam thina haure mayang asi ge indi video si su swai da dum loi chalage nungai tri di khang de swai da dum loi chalage da mathangi blog ta mo thengnarasi